Nirmala ken yam kana diala kontin barwani lingwas me kan Nuer online TV channel enda manduni chan kos nyak malaya nong rwani gwas me kan Nuer online TV kan kono yam gore jen wo mi jiram jidit there subscribe kadi notification bell there jetwan there channel there support en wala shanka jandangro kapay baro ron kine dangro ide jandangro ide diech bana jome bana jelinkel Ramanen yen tura de magwase me Ramadan la kuäär ke governor governor dung Unity state shwale governor riek biemtop shwale justice riek biemtop Ramadan la kuäär Nuer wichin wine mi ke Unity state bana mandan chalat gwase me bana jelinkel ka duptin kontende kon rachen chalat de kon kula linka je jowlen kon me e warga misha gor ke sha gor ke kwide ke jen gor mo raj mishalat gwase me gor jen wode yen diala ling ka doba dan en charoy ke kwide na me gor ling along by the way cause dung Nuer jowan chalat gwase me awajen share conference che chol wa she dol che chol ndol mo wa dol mbalat kama yom kanti wa dol baje dol ngot kan me kan kene kep wa dol me dol malka before kan me kan kene kef kan wani tin la ngwane Nuer wa bi kuäär Unity state ke governor ba kono ra ke ngwane den ka kore mi chi rodien lingene ngwane ba me Nuer ba ka chu kep ajen dan en le rode teme mugoro de rande jeling ka jelere mene governor gui kone me ke riek biemtop jen ramishi lede long ko de Unity state der te kamal jen ramkel ka bon kirma yadi chire mangai kondiale no according to the information and antika gwasme yeni diala kondili ngorajame chela de wonena the governor of Unity state has launched a conference to address insecurity and promote social unity in Mayom County. Unity State Governor launched peace conference ahead of forcefully disarmament in Mayom County. Awachi Governor ke kuäär Unity State awache event ke dol che chol andol mo wa baje dol ngode ken mekana kana kaf kan de kola Nuer ngad jen wo me cha be keb lor bang cha min to bang ne ka jo wadana chikan lat gwasme ken men yam balat ken kuma kirma yadi de keni biga kon dol kenetin kon tilaga Nuer ke ngwane no rewe kama yom ka kore michi ngwane je lug beken meken ka kep ko bom of course ngai konti kon lat karodian before ken kon raiketin kon de kon kalat gorjen wo de yen manana chikana gola ken gorjen wo de je kwenia the event known as the Ruas-K Mankan conference began on Saturday. Wa jo wana me event mi sha tu ke Saturday ka Ruas-K Mankan. Jen gwad dan lat ke event motin jen kuäär dan la kuäär Unity state. Kenene shane dial kontila government official, national and state lawmaker, chief women and youth leader ken dial wacha ga chaltino gwadamo. Chene dial chego no ngwaskele lat kume neri kontin la jiwe ken jiwinde ko kene kontere we jamene jingoni wa ken dial wona ka kwar dawich wona ka men ke ngene dial wa ken dial cha ka chol ka jo mi shalat gwasem en riek biemtop chela do wona Governor Riek Biemtop urged army youth to hand over their weapon to the government before the forceful disarmament is fully implemented. Joke ngwanen wo yen ngwanen Nuer ngona may kun ken kuma ken may kun ken kap ko bom right now de yen gujene woto kora te ka ngote ka ga kora te ka ngote ka kor neme si disarmament ki si message mitop ke gwashi kama rana peli ke bielang jo ne keno mo te sia ngun bia me bia ba ka kep ke bom I don't think no de mishir na mo de jelin kaji jirama mo murajin wo mo te sia ngun ba ka kep ko bom I think na mo shi jen the only way they should simply convince the user no men je kamaje wo ne but cha me de men ka bata mo right kone ko te tun want to ngote kan implement ke de kan laslet Kajoji kalat gwasame award disarmament is part of emergency declared by the President Kirma Yadit in Mayom County and Warab State. Medan chana roitin wonene she Kirma Yadit che state of emergency che jeri alekano ba medial ba ka kep
tina ne dial goten konen ba me ba captain wara bala dor jan and then bana ka mayom then mayom ba me ka dial ba ga nyoko mu wa ka kep ne medan chicken dang baro chicken ka ngun balanta ma wona ga pai die je sia je ne chala do ci budget ci wang ki budget ci tel budget na ndong de kula kamne din kontin de kula gup ko dong de may de kula kep ko me cha kep lora bang me ta tarente ke liya ko tal manyum ba bu lora bang ne gan wara ke janorun ba onang ni kaniti kon lan wara I don't think no ba happen na mo shene man cikir me jadi ci mu ci ma ci jari ala kan go ba me ba kep ko ngane wara ko a systematic targeting kanere kontin lan wara use mi mo ci mo go medan me shalat jene mu gor ke jeno bikir me yadit ba mej ba kep awa be doctor yek ma char ba ja kon lo yena be mal be kon ben ba ne de konte la jes pela yo ba ko kon luñ and then be netin kon gor ken kam me ken be ken me ken be ken kula kep nena je jenana ala jina tama mi ken ne ko lo nokani ala chunkan kel ga je dio je shiga de force shiga de kep ko bom de kan kam ne ke ji lora bang but ko nge je no ne ti shiga ne ku kan ne bon komodin ke pa do den bi guru no bi ka force kana modi wa chi freedom na nan tegne to shi je watch che lo gona jen wo bi kan ko jen system ti go edanen nakan nori na mo guru jen wo bunwer bi kan ka do mi shirya leka na mo kirm yadit ngayen mandana lede use nore kon use find a governor na la governor dung unit state la rig biem top allo en wala rik biem go bana mal ban je kon lat no ka kore mi shialo ko kap ko mech ba ka kep men yam ala rig biem top ba kon la ro ne de ti ke ne ke sigro den made ku kana support ko me kwa support ne ti tele rik ba me ken ba ka kep lor ban mu lele je ka bom ko nget kan helicopter ki gan simden ko nakan wore I don't think no bo work out na me chi chong ke chi magwa ano brand be power be exercise ka jono ne ro cha jinok I think you should leave them they want ko ken they jogo no ko ne kun kab me ken donc that's how it should be working but instead of guru jono bene to because forceful disarmament I don't think na me de gwa cha le no mona ka ngayene ku me tere kur Dr. Yang Machar ma kana kono tele me goro ba metin kola met ngwane nuere ba ka kep ne me gor ko ba nuere ba ka chu yar ki chicken bete ka lwang ka jomo cha kwen gwasame Shawit this ben is expected to empower spiritual leader to use their influence to convince youth to peacefully hand over their weapon gwada me ka jo chalat gwasame wa en dolomo wa benede kontela spiritual leader gok ne kon la gog dawit diene ne dial konte ka power ba ko gup bi ka jien bi kan wan no ko convince no tubba me lora bang dere no ba ju jog ba ga do ba mai de ba kan kerun ba beneng ne ji me sianen gwaz me kan nasir tedi medan ene jega me kan wan konte ka nasir me kan korin gang ta me cheche jek so wan tin konte ka nasir wan tin de kisten ju ken men wan konte ka kobo kan dial gang karudina ta me ken kan ka kep ko ngai kana gwanwo mu wa meken capture talk don wer ke le baje clear out de jang so yene ko no tege bentew ka yund state jima yom de yen di liang la talk ne de ti do mu gor kana be ke yana ka je jo mu de ko mayom kanti ko manana shalat ala kuäär yund state mi ran la talk mi lan wer la talk ngai jen go na me michiro de lut man nyam dere kon goro na da ka kono convince kala ne ka kenyam be ko le jogo no ro mani cha je loko kuma but not when lokeje ka bana ka bom no mo I don't think no what it will work jin mi jira ma sha no kana why do you have to force yourself ngo force ro de je no ba je no kana ka bom chi chonga no mo jo me je na goro de lariye anu antam right kone ka jo ma shalat no ka jen payatu kontine chala do ne sha netin kontila ngwan nuer chaka come 14 days let me simply read it okay following the declaration of state of emergency in June that was the emergency state karaji dan jikir ya dilat me shikana jikan ngamoy kenin dang barone actually she can in well one nin dang baro ka do bedan entera ina wa nyok chikana nyok mo moy kan nin nyoko mo kan sing wan wer chikan ma chikan ga tup so be wan wer be kan ka shuma gon kon tikatin ban ngada je no ne me cha de bunok SSPD Sudan People Defense Force chikan gorimal kanetimo goro bigan wer be kan kanak en goro je no ngande goro re ala kala ngane nwere ma tek nuer choma jo chide chomne tek jana karwade so jo me jandana gore de nyaa kel men chalat wude me malak
wood and dan and cap unit state chi chuang ko jen cha jen no ko ngwen mi ram no ko ngwen why not they should simply deliver it can meeting content gor ke kake they can ga tublo rabang but ko ram kel mi mo cha nok so they should not force the youth to give their guns away chi chuang no mo so jo me janana gode nywa ye kel ban nyo jigal rodien chu pro jeno jin bi Nuer online TV channel be nywane ko ken bi ateke mal bye bye